obećavam da ćemo opravdati vašu pažnju. A danas pričamo o temama koje inspirišu, koje pokreću svet, koje prave one najvrednije priče u životu. Na izgled, rekli biste da nemaju veze sa osiguranjem, a ja ću vam reći, odnosno zamoliti sledeće. Razmislite samo na trenutak koliko volite svoju porodicu, svoje bližnje, svoje prijatelje. I zamislite kako biste se osjećali da njima nešto fali, da nisu bezbedni. Razmislite koliko volite određene hobije, sportove, avanture, putovanja. Verujem da svi to volimo, a koliko nam treba da se osjećamo bezbedno u svemu tome što volimo. Isto tako, koliko li je odluka hrabrih ili manje hrabrih, koliko je hrabrosti potrebno da se donesu neke odluke u poslu, koje nose određeni rizik. Svaka odluka u preduzetništvu i biznisu nosi određeni rizik. Koliko li nam znači da imamo sigurnog partnera? Danas upravo o tim velikim temama, o ljubavi, strasti i slobodi, pričamo sa liderima osiguravačkih kuća u Srbiji, a pričamo i sa našom Marijom Kalas, odnosno srpskom Karmen, i sa jednim od najtrofejnijih sportista u istoriji srpskog sporta. Zamolit ću da mi se pridruže sagovornici, redom kako ih bude prozivala, gospodin Dragan Marković, predsjednik izvršnog odbora Triglava osiguranja. Molim vas gramoglasni aplauz, molim vas da se opustite, molim vas da budemo što interaktivniji, jer jedino tako ćemo doći do pravih odgovora, demistifikovati određene teme i mislim da nam to svima zajedno treba. Molim gospodina Miloša Milanovića, člana izvršnog odbora Dunav osiguranja, da mi se pridruži na bini. Zatim Kristofa Cetla, predsjednika izvršnog odbora Grave osiguranja. Našu primadonu, božanstvenu Ljubicu Vraneš. I našeg srpskog šampiona koji nas je toliko puta obradovao, toliko puta sekirao, a zapravo doneo najviše radosti i osmeha sa zlatnim medaljama. Dobar dan i dobrodošli. Ja ću vama, gospodo iz biznisa, dozvoliti da se malo pohvalite vašim rezultatima. Naravno da sve raste, da smo svake godine sve bolji i zbog toga zato ovde i sedimo, ali hajde da počnemo od ljudskih tema. Znači, volim svoje najbliže i zato ih osiguravam. Dragane, molim te mi reci i da, molim vas, mi ćemo biti na ti, jer pričamo o ljubavi, pričamo o prijateljstvu, pričamo o partnerstvu, svi se međusobno i dobro poznajemo, pa će jedan topliji ton dati i činjenica da se ne persiramo. Dragane, molim te nam objasni koje su to usluge Triglav osiguranja koje najbolje mogu predstavljati sinonim ljubavi prema porodici i bližnjima. Prvo da se zahvalim na vašem izboru ovdje učesnika. Ovo je ipak jedan zaokret onoga što smo imali svih ovih godina. Velika mi je čast da sam od ovakvih istaknutih, da kažem, lica i istaknutih kolega. Htio bih da kažem da Kristofer Cetl, kao jedan koji najviše poštuje svoju porodicu i koji je od stvaranja srpske demokratije od 2000. godine među svima nama najduže predsjednik izvršnog odbora, danas smo o tome pričali, i neko ko je svoju porodicu stavio ispred svih, koji je upoznao damu u Beču, dama koja je došla ovde. Danas otkrili i srpsko poreklo. I otkrili smo srpsko poreklo Obradović, tako da, hoću da kažem da malo opustim i ovaj skup. Pa, porodica je stup, znači stup ne samo svih nas, nego stup i našeg biznisa. Ne može gospodin Milanović biti uspešan ako ne stoji uspešna žena iza njega. To je pokazala praksa do sada. I sigurno nešto što se čuva kao stup porodice, to je zaštita na prvom mjestu članova porodice, na drugom mjestu pokretne i nepokretne imovine.
članovi porodice se štite u najvećoj meri kroz proizvode koje mi imamo u domenu životnih i zdravstvenih osiguranja za pokriće mnogih rizika, znači sad je to najdominantnije i da kažem najprepoznatljivije u moru 800 klinika koje imamo u sebi zdravstveno osiguranje, životno osiguranje koje štiti porodicu od rizika, znači od koje omogućava i akumulaciju kapitala i za školovanje i za sve ostalo, a pokretne i nepokretne imovine je nešto što moramo da štitimo i sigurno svaka porodica koja ima kvalitetnu zaštitu smanjuje stres, smanjuje anksioznost, smanjuje neki strah od budućnosti i fokusiraju se na one, da kažem, najbitnije vrednosti u svojim razvoju, podizanju porodice i stvaranju mlađih ljudi koji će sutra da budu nosioci i stup svoje porodice. Je li imamo neki primer dobre prakse? Pa da, primjera dobre prakse ima puno, ali kažem, najteže primjeri su kad dođe do gubitka života člana porodice, kada porodica može da nastavi svoj život, da se isplaćuju krediti, isplaćuju školovanja i stvaraju, da kažem, neka finansijska zamena koja ne može zameniti takva lica, ali sigurno omogućavaju da prebrode neka teška vremena. Ima puno drugih, da kažem, primjera i porodica je sigurno ono što ćemo, od čega svi polazimo i što ćemo u budućnosti gledati da nam bude osvrt. Mi, htio bih vam kažem podatak, zemlje Evropske unije između 1,5 mesečne neto plate ulažu u godišnju premiju osiguranja. Kod nas je to na nivou nekih četvrtine mesečne neto plate se ulaže, što znači da imamo strahovito veliki prostor da prepoznamo i da ulažemo u naše porodice. To je nešto što će. Ja verujem da porodice moraju biti i edukovani, svi mi kao predstavnici naših porodica, i zbog toga ću pitati Miloša kao predstavnika najvećeg osiguranja u zemlji sa dodatnom odgovornošću prema društvu, kako edukujete i kako bismo mogli možda još bolje da edukujemo naše građane da zaista osiguranje jeste podjednako stup porodice kao i otac ili majka i koliko može da nam pomogne zaista u svakodnevici i u planiranju budućnosti? Pa, pre svega, mislim da je pitanje edukacije u osiguranju, moramo prvo da vežemo za osiguranje kao delatnost. Suštinski, osiguranje je jedna tradicionalan jedan biznis koji u osnovi koga leži poverenje. Mislim da ne možemo da govorimo o edukaciji, a da se ne vratimo nekih 20 godina unazad i da shvatimo da smo mi kao industrija osiguranja negde početkom 2000-ih krenuli iz minusa sa jednim značajnim negativnom jednom reputacijom koja je usledila nakon odlazaka u stečaja, mislim, jednog većeg broja društava za osiguranje i tek sa nekim prvim zakonom o osiguranju, zakonom o osiguranju iz 2004. godine se stvara jedan moderan današnji pristup osiguranju koji jeste konzervativan, ali osiguranje kao delatnost je konzervativno. Na edukaciji se mora raditi dugo. Govorimo o tome da je to biznis u kome se pruža poverenje zaštite nama najvažnijih stvari, evo pomenuli smo porodicu, imovinu i tako dalje, zdravlje i život. I u tom nekom smislu svaka neka, ajde kažemo, marketinška delatnost koja je usmerena na reklame, bilborde, radio, program, televizije i tako dalje, on pomaže u promociji i prepoznavanju nekih novih proizvoda osiguranja, ali ne deluje afirmativno na pravi način na promociju osiguranja kao delatnosti. Promocija osiguranja kao delatnosti u prethodnih 20 godina najviše je doprineo stvaranje jednog jakog i solidnog garantnog fonda, utezanje regulatora, regulatora koji utegu uopšte delatnost osiguranja u nekom pravom smeru. I mi vidimo već poslednjih godina rezultate toga, u tom smislu što premija osiguranja raste sve više u Republici Srbiji i
Tu naravno ima puno prostora, to malo pre Dragan napomenuo kroz to koliko se sredstva izdvajaju za osiguranje iz budžeta svakog pojedinačnog domaćinstva. I tu ima puno prostora, ali to je nešto na čemu moramo konstantno da radimo, a mi konkretno u Dunavu smo prepoznali važnost tog poverenja najviše kroz blagovremenu reakciju na obradi i isplati šteta. To je ono što vraća poverenje dugoročno našim klijentima i to je pravi način da se vrši promocija generalno industrije osiguranja. Danas u industriji osiguranja u cijeloj Srbiji, mislim da su sva društva za osiguranje koja posluju u Republici Srbiji vrlo solidna, vrlo stabilna, sa dobrim rezervama, sa brzom obradom isplatom šteta. Ima tu naravno prostora da se to popravi, ali taj neki pristup, to je u stvari put kojim se mora ići, jer svaki propust na tom polju isplate šteta ili pada nekog naše ažurnosti na tom polju rada dovodi do toga sigurno da se poverenje u industriju osiguranja gubi, a onda nikakva druga neka edukacija neće imati toliko smisla. Samo budite topli i otvoreni prema nama. A Kristof, kako vi apostrofirate važnost prevencije i zdravlja kao deo vašeg portfolija? Što je zapravo vrlo važno u kontekstu ljubavi i sigurnosti porodice. Najpre, također i hvala na pozivu što mogu da prisustvujem u ovom panelu. Već me predstavio Dragan, a ja bih si mogao o njemu da kažem da je čovjek sa drugim najdužim mandatom na srpskom tržištu. Ono što mi je posebno drago je da svi zajedno možemo da konstatujemo da nam iz godine u godinu raste tržište. Čak i iz 2023. u 2024. godinu smo vidjeli rast na preko 1 milijarde i 500 miliona evra ukupne premije, nama raste životno, nama raste i neživotno osiguranje. A pogotovo me raduje što raste životno osiguranje, jer je to bukvalno o čemu zaista treba da pričamo. Pričamo o svojoj porodici, pričamo o svojoj deci, pričamo o tome kako možemo njih i njihovu budućnost da zaštitimo. Polazimo od sebe primjera. Poznato je da nisam iz Srbije, ja jako često putujem, ja sam stalno na hiljadatim kilometrima, svašta sam već vidio na tim putovanjima i svaki put se pitam, valjda ili nadam se da su ti ljudi imali osiguranje. I upravo je to što možemo da povežemo sa našom pričom. Najpre kad se kaže životno osiguranje, onda se, možda je prva pomisao, pa ono najgore. Ali, hvala Bogu, i statistički gledano, i ono najgore se i ne toliko često dešava. Ja bih volila da na dešava. ovom panelu promenimo malo percepciju, da ne idemo iz vizure najgoreg i daleko bilo, a i o tome ćemo razgovarati, jer to je, nažalost, i deo našeg mentaliteta, nego da idemo iz pozitivnog duha, jer, recimo, u razvijenim zemljama bebe se osiguravaju momentalno, jer je to deo emancipacije, to je deo statusa, standarda, emancipacije i edukacije zapravo ljudi, tako da ajde pričamo iz pozitivnog konteksta. Apsolutno se slažem sa tobom, Ivana, i to je upravo to što sam rekao. Ono najgore se statistički, hvala Bogu, i najređe dešava. Iz tog razloga upravo možemo da razumemo osiguranje života kao nešto što nam obezbeđuje i financijsku sigurnost, ali također i itekako veliku mogućnost da sprinemo decu. Dragan je pričao o tome koliko je bitno investirati u njihovo obrazovanje, ali također i čitavu porodicu. Zato u stvari imamo taj ogroman potencijal ispred nas. Trenutna ukupna premija, Dragan je pričao o tome, ali možemo i na osnovu tržišta da pričamo. 280 miliona evra je to što se godišnje uplaćuje. Daleko nismo iskoristili naš potencijal. Daleko mogu svi naši profesionalci, da li su to zastupnici, da li su to posrednici, još više da to prinesu time što možemo da obavestimo narod koliko je to uopšte bitno i važno imati osiguranje, a također i koje su to mogućnosti iz domena osiguranja života. Hvala mnogo. A nije slučajno da sa nama pričaju danas Ljubica i Filip, kao predstavnici jako važnih sfera kulture, umetnosti i sporta i između ostalog njihove profesije nose i mnogo rizika. Ljubice, hvala ti što si se odazvala našem pozivu, a
ono što definitivno jeste činjenično stanje da svako ko se bavi kreativnim poslom, pogotovo tvojim koji je i gluma i pevanje, kada ulaziš u novu ulogu, svakako moraš imati otvoren duh da se prepustiš nekom novom svetu. Za to je svakako važno da znaš da ti je kuća bezbedna. Da li imaš neki dobar primer koliko ti je osiguranje značilo u životu ili kada ti je falilo, ili u ostalom ovde smo da iskoristimo gospodi i da kažemo šta nam treba, a ne znamo možda da nam je to dostupno? Pa, pre svega da vam se zahvalim na pozivu i na tome što ste prepoznali da je važno da se kako i sportisti, tako i umetnosti u Srbiji zapravo osiguraju. Ja sam ovde danas sa vama da bi prenela jednu divnu poruku, a to je da se podigne svest o tome koliko je važno, osim da se osigura naša imovina i da se prosto preuzme neko životno osiguranje. Moja ideja je da svaki umetnik i svaki sportista zapravo osiguraju ono što im je najvažnije, u ovom slučaju to je glas. A da bi se napravilo jedno umetničko delo, potrebna je sloboda. Slobode nema ukoliko nema mentalne i emotivne stabilnosti. Ono što meni pruža mentalnu sigurnost jeste zapravo da su moja deca na bezbednom, da su osigurana, da se nalaze u sigurnom prostoru, u sigurnoj zemlji, apsolutno, tako da bih i sama prevazišla neke i teške prepreke u svojim zahtevnim ulogama koje nosim i u pripremi nekih uloga koje nosim, značajno je da znam da su mi deca i kuća sigurni i stabilni. Hvala, Ljubice. Filipe, za tebe znam koliko je svaka utakmica rizična i koliko medalje ne donosi samo vežba i trening, nego zapravo glava. Tako. To je tvoja rečenica koju često ponavljaš, pa nam baš zato kaži koliko puta u životu si se osjećao možda nesigurno, a koliko sigurno kad znaš da je tvoja porodica bezbedna i molim te podeli sa nama svoje iskustvo. Dobro večer svima. Kao što ste rekli, postoje uvijek naravno dve strane medalje. Jedna je ona što vi vidite vjerojatno na malim ekranima ili ljudi koji su blizu nas, porodice koje su nas pratili. Postoji ova druga strana medalje o kojoj definitivno treba pričati, treba osvestiti malo više u narednom periodu. S aspekta profesionalnog sporta moramo da zaključimo da naš radni vek je dosta kratak. Ja sam, mogu se pohvalim, najmlađi ovde među govornicima, a penzioner sam, tako da... Blago tebi. Tako da moja karijera se, da kažem, ova sportska već završila i samim tim definitivno da nosi određen rizik što se tiče nekog iščekivanja, budućnosti i svega. Međutim, ono što me od prvog dana, da kažemo, profesionalnog bavljenja sportom krasilo, to jeste to davanje u sportu, ali isto tako i rizik. Svaki dan kada sam ulazio u vodu, u bazen, da li je to bio trening, da li je to bila utakmica, ja sam nosio rizik da možda istog tog dana, da li se udaljim od bazena i udaljavao se s bazena i po nedelju dana i po mesec dana, a bezmalo puta sam bio i u riziku da završim karijeru, tako da zaista s tog aspekta mislim da osiguranje o kojima mi sportisti nismo do nekih 10 godina pre pričali uopšte, mislim da je od izuzetne važnosti da pre svega edukujemo svoje kolege, a onda i oni da edukuju mlađe kolege, da jednostavno moraju da razmišljaju ne samo o budućnosti, ali moraju da razmišljaju o sadašnjosti, da neki, da kažemo, jedan određeni budžet svoj opredele, da li oni klubovi da opredele za osiguranje zdravstveno, kolege će to sigurno bolje znati da podele sa nama, ali ja sam zaista bio u situaciji nekoliko puta da završim karijeru, samo zato što jednostavno išao sam, ono što bi se reklo, glavom kroz zid, dao sam se 100% i to je lepota sporta, ali ta lepota sporta definitivno, kao što smo napomenuli, nosi veliki rizik, ne samo na utakmicama, već bukvalno i na treningu. Nekoliko puta se dešavalo da sam lomio šaku na nekoj treningu utakmici. Mogu da podelim tu anegdotu
u Kanadi smo bili i Deki Savić nam je rekao da moramo da uradimo jednu stvar posle time-outa, gde smo svi, naravno, posle neke bačene lopte, uleteli u taj klinč u kost i ja sam izašao sa jednom kostkom manje, ali eto, nisam bio osiguran da sam bio osiguran. A da li si bio osiguran kada su ti slomili vilicu? Ni tada, ni sada. Za nauk i sportskim savezima, a i našim osiguranjima. A pošto smo apsolvirali da nam je važno zdravstveno osiguranje i životno osiguranje i osiguranje imovine, ja bih još molila kolege iz osiguranja da nam kažu šta je to još toliko važno. Kako recimo da obrazujemo decu? Jel postoje neki specijalni segmenti portfolija koji bi nam tu svetlu budućnost omogućili? Gospodo, Dragane, Kristof, Milan. Pa evo ja ću. Pa prvo, kad pričamo o deci, to su neke nove generacije koje potpuno ne prihvataju dosadašnje, znači neke, da kažem, konzervativne kako vrste osiguranja, tako i pristupe osiguranju. Znači, one traže vrlo veliku transparentnost, traže korišćenje sutra, korišćenje što više online prodaje, što više ugrađenih proizvoda u osiguranju. Oni traže jednostavno da ono što je komplikovano, a to je komplikovano su u rizicima, u pokrićima rizika, da sve to značajno pojednostavimo. Znači, kao zaključak, to su sve te mlađe generacije rade određene digitalne platforme, a digitalne platforme su startne pozicije na kojima moramo upravo podizati svest, informisati ih i polako ih uvlačiti u sistem. O njima ćemo svakako, jer Gen Z nam je velika ciljna grupa, pogotovo u narednih 3-4 godine, i moramo objasniti da osiguranje nije cringe, nego je drip. Ali šta mi danas radimo kao roditelji? Kako da investiramo u obrazovanje dece? Pa kako da investiramo? Jednostavno da im pokazujemo na primjerima sutra kad se desi ti štetni događaj, prvo da im kažemo da oni vide suštinu tog osiguranja. Znači moramo im podizati svest u mladosti, jer će kroz odrastanje da vide sve te rizike. Znači desit će im se i povrede, desit će im se sutra i neka putovanja i nešto što će oni da u praksi vide i upravo kroz tu praksu oni će sazrevati. Ali što ranije počnemo, oni će ranije da... Ali postoje neki fondovi za obrazovanje? Naravno da da. Jer kada... Htjela si da čuješ samo pozitivno, jel da? Znači, osiguranje je možda rogopatna reč, ali ajde da obrnemo i da pričamo o osnovima, ajde da pričamo o ciljevima, ajde da pričamo o tome šta naša deca sutra trebaju ili žele da rade. I upravo zato nam trebaju određena sredstva. Mislim, danas već možemo da kalkulišemo koliko košta neki upis, koliko košta, na primjer, kako se kaže, ispit, koliko koštaju knjige, koliko košta studentski život. Moj, na primjer, je bio prilično skup, ali to iz razloga što sam češće bio van faksa nego na faksu, ali o tom potom. Pointa je u tome da treba danas da kreiramo proizvode i već ih imamo na raspolaganju, da krenemo bukvalno, ti si malo pre rekla, od rođenja. Već postoji mogućnost da od rođenja investiramo u snove, u budućnost naše dece. To je mehanizam osiguranja života. Uplaćuješ jednokratno, uplaćuješ redovno, tačno definišeš to kada, koliko sredstava trebaju. I upravo naši zastupnici, naši posrednici su ti koji onda kreiraju proizvod koji je, šta si rekla, hip, cringe, hip, trip, eto, ne samo sa, eto, te buduće generacije, nego već i danas možemo da krenemo. Hvala, to sam htela da čujem. Molim vas jedan aplauz za budućnost i ljubav prema našoj deci. A eto, pošto ova tema je svakako zahtevala i dosta ove naše odgovornosti prema porodici, pa možda ste tu i tako malo i zabrinuti, hajde da pređemo na strast. I na velike hobije, ekstravagantne avanture, egzotična putovanja i ekstremne sportove.
Dragane, i ja bih svakako apelovala na svu publiku na Kopaonik Biznis Forumu, trenutno je Kopaonik najrizičnije podneblje u Srbiji što se tiče rizika, ali tako? Šta se... Dragane, kako izgleda osiguranje sportova, putovanja, na koji način širite ta portfolija? Ono što mi kao persone koje su iz biznisa ili nisu, nego su samo fizička lica, ne razumemo sva ta imena vaših osiguranja. Molim vas, ponudite nam lepezu da sutra svi kupimo bar po 3 polise osiguranja. To hoću od vas da čujem. Znači, tema ekstremni sportovi su sportovi koji imaju sve dominaciju veću kako u Europskoj uniji, tako i u našoj zemlji. Znači, planinarenje, ronjenje, padobranstvo, znači, konjički sport, to su sve, da kažem, sportovi koji jednostavno traže da mi budemo jedan čvrst partner. Zašto? Zato što višestruko povećavaju rizike. Nisu to sad samo, to jesu delom rizici iz povreda upravo zbog tog ekstremizma, to su sutra ogromni medicinski troškovi, to su troškovi evakuacija sa planina kad puštamo ove ekstremne skijaše, to košta jako mnogo, mi to vidimo u praksi na našim štetama, ali isto tako i ako uzmemo u domenu jednih istraživanja određenih egzotičnih područja po svetu gde idemo na putovanja, gde se ne veže samo na te medicinske troškove, tu se veže i na otkaz putovanja, na gubitak prtljaga, znači sve je to nešto što je do sada već u praksi pokazano kao velika povezanost između nas i ekstremnih sportova. Ono što hoću da kažem, da sve više klinaca ide u ekstremne sportove, a sve ide manje u standardne sportove. Zašto? Zato što ti ekstremni sportovi im dižu neki adrenalin, gde ne mogu da shvate da neko treba da provede dnevno po 4 sata u bazenu, njima je puno lakše da uzmu Monty bike i da idu da se penju na Kopaonik gore na vrh Pančića, da silaze sa preozbiljnim rizicima. Tako da taj ekstremni sport je nešto što će sve veću dominaciju imati kod nas. Vidimo i da je ovaj letnji turizam u Srbiji sve značajnije prisutan, nije samo zimski. Vidite i sami da ovaj Kopaonik i ovi hoteli ovde su puni leti gotovo kao i zimi. Znači, taj zdrav život koji prepoznajemo u našim životima i na neki način gde apeluju svi, evo kažem u Sloveniji je prosječna starost muškog pola 82 godine. Zašto je to tako? Zašto svaki Slovenac kako dođe petak ide u planine? Mislim da u gradovima ostaje 10% ljudi. Ti standardi polako se sele i u druge zemlje i ti su standardi sigurno prisutni. A tu će nivo rizika da bude višestruk, jer nešto što je samo po sebi ekstremističko vezuje tako rizika. Dao si mi šlagvort da pritam Kristofa, kako izgleda vaš portfolio koji se odnosi na putovanja? Generalno što je jako dobro u Srbiji, ti uvek pitaš i da li postoji svest o nekom proizvodu, da li postoji pristup na adekvatan način. Putno zdravstveno osiguranje je inače deo našeg portfelja ili našeg, ajde da kažemo, tržišta koje je itekako dobro razvijeno, najpre pa iz razloga što smo morali ranije da imamo putno zdravstveno osiguranje. A sad je na nama da promovišemo upravo te usluge o kojima priča i Dragan. Znači, kada ti kupuješ polisu, a tu pričamo o par desetina evra, ti kupuješ zaštitnu mrežu. Dok si kod kuće, karikiram, je lako, jel da? Pozoveš čoveka koga poznaješ, to je jako bitno u Srbiji. Ili zoveš možda mamu, ili zoveš kuma, ili izabranog lekara, dozvolite tako da kažemo. A šta ćeš u inostranstvu? Upravo zato mi onda stupamo na scenu zajedno sa svim našim asistentima koji pomožemo našim klijentima da rešavamo takve probleme, da li je to zdravstveni problem, da li je to nesrećni slučaj, da li je to izgubljeni prtljag ili mora neko da se vrati sa tog puta gde je hteo u stvari da uživa, ali se nešto desilo. I statistički gledano, kada samo gledamo naše portfelje, svakom 20. do 25. čoveku se i nešto dešava, da ne pričamo samo o lošim stvarima. Ali eto, gledajte koliko nas ima ovde u sali, pa sad već možeš da kalkulišeš koliko od nas bi zaista imali potrebe sa ovakvim proizvodom